ogwidini oruhanga kozire okwisha kwebembera omubwirogo. Right Reverend Onesimus Asimwa asimire embabazi ezigirirwe Emmanuel Cathedral Kinyansano omurimo gw'okwombeka ekanisa ensi erikushitamise abantu omutwaro nkonka ekanisa egiine eshitamise enjuma emwe y'abantu. Ashaba Reverend Dickens Baguma n'abebembezi b'ekanisa boona kuza aha murimo gw'okugarura abakristaayo omu kanisa. I've been wondering, by the way, eje tulikombeka eyokushamisa omutwaro gumwe abakazidro imutwaraga muri enjuma. So you have work to do. Ukuronda abantu mutakaja mudina remulikache no. Abantu ni benji munonga. Kanoni Yosia twirire hobeira ryo mugenyi mukuru orukurwomburisa bwa Nyakaina aho Dickens Baguma yakozire nko murisa nagira ngo Emmanuel Cathedral Kinyansano batungira umuhereza otakunda kujabirira omusente. Numanya abantu benji bakaba bagira ikizubu cyo kunde state. Nangwa naho baje wawo ko mukristayo. Yaba inechetengo cye state abaniwe yazihaho kunkataro asente ezikwatende kanisa mumuntero umugaro mpango burundu. Turi abe Abel Matiti mukuru w'abakristaayo mu North Kigezi Diocese azimire Bishop kuguma n'abatora ndabakozi abarukunda kuburira enjiri kandi yaraganisaho kwatanisa na Dickens Baguma ahabwe ntunguka y'ekanisa. Then we have pastoral visits mu byanga byitu katendo ine byanga bena ekimwe Kinyansano ikindi Kitimba ikindi Rwakabengo amwena na Kigeme kunka nsimaranga bw'abahereza botwire batushikiremu kandi baburira ikigambo cy'Imana. Imengabirano RDC wa Bushenyo kuzarumbureberezi bwa North Kigezi asimire Reverend Dickens Baguma watandikire kunda arahanga arukwega nawe makobore kandi agaruka asima Bishop Onesimus Asimwe abo kutebekanisa kurunja abahereza be batejwanze mu bururo bwahweire kuteganisa. Mushangana zumbi ya scripture ini mwenda tandikire hati. I'm therefore here to testify which one tandikire ichukuruze kandi twigirima kandi tutshabire utuguruze mutuje twigirima. Finally my own bishop yenda kusima which tuje echakaruru okushaka twena kandi nokureba kugira kabukihorera ikekanisa tiyateza. Reverend Dickens Baguma hatwira akidikoni wa Nyakisoroza omugomborera ya Nyachenyi omu district ya Rukunjiri. Reverend Dickens Baguma wahatordino musyoteirwo mu ntebe asimire Bishop wabo kumutorana akamureta mu bureberezi hatyo araganisa ngo naza kwegarra hansi kubasa gukora umurimo murungi. Tekaho ukatwihayo nigwe ukatekateka ngo nabasa kubahina ikiturumu baza gukora umurimo mu gafinda. Teka ukora abukwiba kwa ruhanga ija kuteraho turiba mu kwaburugo mu mukuru ahansi koro biruga mu Kanoni Sabit Mahirane mukuru w'abakristaayo ba North Kigezi Diocese wahumwire nagira ngo Reverend Dickens Baguma bamukundira okuba mukozi okukunda eminyeto na no kutajabirira musente z'ekanisa. Umuntu arukunda abashomi most particularly abana bato eminyeto kandi nakunda pastoral yakuzo mu maka kuvisitinga no kubashabira n'umuntu wo mukozi munonga kandi tumwere amasiko menshi wese ngo dina rege naza kugikoraje egendo mesho kandi nayirinda munonga sente z'abakristaayo sente z'ekanisa. Gashakwa Robert Mugabe abwata ya West.